John Dramani Mahama ono tifia o man ni so mfa so bia ono kura de oye ne se Ghana fo nya aduane papa ebedi gare ne e pesi kire aguma no asa na te no de aguma maye enti investors afri amano ne ebebiebie enwuma e wo Ghana no ono so nam boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na o man na say o timi kofa obi soja police ni ayie e de kose monhwe me kasa man na say a monhwe e na ndc fo ne yaku omo no chese wono otimi free diplomat nyina no aka chem say aba na eto na free and fair but media me mpe Ghana ye yonti me ka kira am say aba no ewiemu akoso eno na nada pa ada edi ya ne wo hu boto ano emfa korapo entimi enhyemi ono po wotu kwan koye ono ani private ade no na Addo danko Akufo Addo tu kwan bia wotu gan e wo Ghana dimu under no circumstance and Akufo Addo etu kwan sa me ankasa me kwaje ma homeje oman ni sika da. I'm putting it on record. And that no circumstance may catch now say Akufo Addo presidential way convoy car or timuno e yo no ani bottom ska. Dia aka hu bia eye mine dia security e ka no ho. Na no so dia wontimi mbeka wo kura po wo kura wo hwe me wunya sika kakra bi pe no afa bodyguard. Na ntisa Ghana mampanyi. Na ntisa Ghana mampanyi. Enti security ni dia yentimi ntwitwa mfiri no ho. But car what team said your team pa de ne ko bulletproof de ne ko de ne ba no. Ono ani bottom ska we na cho se papa ne dwen man no. John Dramani Mahama ye to abawie 2016 ore ye no. Mo hwe mra a wo hyehye to ho. Obeka kire Ghana se Ghana foi. Vice President's Lodge mefa mpesa mefa media munyina ye manimsam wan fere esa tro letter kra de brand people for say monfa mame o man na japade no abeso 4 years me di president mefa abo me bonam de akofie di ewuo waba bese ade o bese no enti wa wie no okwa wo fa man japade e na Ghana for sorry say he ehini ha enti ba won sa ba biem no na wonim pa ye to 2016 abawie no John Dramani Mahama na onim pefe sel obesa ba 2020 obeba wonim enti na nko je president vice president de anyway a enka 2020 no obaya no one Jubilee House na nko afa nti afa na Ghana has to invest huge sum of money kokosi baby a president bet na bi mamofo we mu ye ka mo se me yenka okwadi ni juma e wo UK no okọ no 35,000 is it 350,000 once o ye ma se o mampanyi dada o okọ onu anka se tu nu kwan no because also ra kunya no so mbra o ye to woni say every 4 years bia ye man bulletproof car tie 4 years bia oji bulletproof car mienu 4x4 obetu kwan a o man no mfa okwa de Nigeria ne mabedi holidays ni nyina o man no mfa bosumi bia so okita 5 presidential staffers Mufta Obawa hwan mu nyina no o man ni ntua wo mu nyina ka enti John Dramani Mahama bosumi no ye bo NDC ni John Dramani Mahama ho ka China na Addo danko Akufo Addo because Akufo Addo ti wo no 4 years bia ye mano bulletproof car enti tama John Dramani Mahama sore akunya so 6 years e kika koyi no 7 years no next year oji new bulletproof car o sorry ye no next year oji new bulletproof car e wo adwen enkwa akiri wono okuje to abrakwa na wono to worum na omampanyi tu kwan ya na watwe pen ni paper na otwantro to Akufo Addo so jeta ye obedu betu dwase Akufo Addo afa e de akọ US no ye gogo jet no na jet no e wo repair house ye free company a wose wono omo ho na Ghana ko han aeroplane no na company so omo jet no e wo under service enti okuje to abrakwa now omampanyi dada John Dramani Mahama etukwan oman Ghana enti se wutimi nya akukuduro ka kire na Addo danko Akufo Addo oti Ghana banwa no so se otukwan won fa trotro because man ni mu ayedea na ya expect so okuje to abrakwa se tire na eso no enye empty konko na se binyansa wo mu kakra bi mpo a ka obeka kire John Dramani Mahama se
One yike sikana, what 10 chance, what did the crash, Nanado no, because of money winding. Now we are once your man penny that John Dramani Mahama, His Excellency, I can't say papa no say I can't say you didn't achieve baby I can't answer ma. One here I no be park or cancer my yanka. And when say an Ghana for hunu. Aha, nipa ya kwatwa ba no awe. Nanso otimi begina honum ka se me di nkunim. Ekɔ wi akire se edunkatia. Na ɔno ankasa ne konya boa be ka kire se John Dramani Mahama wata. Empanyifo sese won konya boa ese se wata ye ni akinye. Na ha ndi bomochichie na free nso ase ase edunkatia be ka kire ye se denche mawu enti akinye bia eni ho. Na demonstrated at court so no bibia kire se ampa no omuni hu. Na omukon keke onu aso eko US John Dramani Mahama former president His Excellency asem na meka no eko jina oka se court no okoye ne de okọ no kwa okoye because na opese we try this for no throw person omo kokoda na afi asumdwe eba wo omuntam ti onu wan ko so okoka asem papa bia na nyame ncha de omo ankasa so ebe afi de omo abeka ampa de ekoso ni nyina na asem omo twitwa tro electoral commission so nyina ye bosiremka omo amfanya nsa ankasa ni nyina na omo boa because asem a wo kan wo ni nyina so bia enso no okasa now omo panyin dada John Dramani Mahama Your Excellency we tu kwan akọ UK me pesa me ka kire Ghana ni bia na ote ase se eye oman ni Ghana botomu oman na NDC fo se ahia ye endira na Addo dan kwan tu kwan a onfa sabi sakre onfa bongres ene tu kwan no Omampanyi dada John Dramani Mahama ono tifia omani ni so mfa so bia ono kura de oye ne se Ghana fo nya aduane papa ebedi gare ni e pesi kire aguma no asanate no de aguma maye enti investors afri amano ne ebebie enwuma ewo Ghana no no ono so nam boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na oman na sei otimi kofa obi soja police ni ayi e de kose monhwe meka se man na se ya monhwe e na NDC fo ne yaku omo no che se wono otimi free diplomat nyina no aka chem se aba na eto na free and fair but media mempe Ghana ye yonti me ka kira se aba no enwiemu akoso eno na nada pa ada edi ya ne wo hu boto ano emfa korapo entimi enhyemi ono po wotu kwan koye ono ani private adie no na Addo danko Akufo Addo tu kwan bia wotu gan e wo Ghana dimu under no circumstance and Akufo Addo etu kwan se me ankasa me koje ma ho meje oman ni sika da. I'm putting it on record. And that no circumstance me catch now say Akufo Addo presidential way convoy car or timuno e yo no ani bottom ska dia aka hu bia eye mine dia security e ka no ho na no so dia wuntimi mbeka wo kura po wo kura wo hwe me wunya sika kakra bi pe no afa bodyguard na ntisa Ghana mampanyi enti security ni de ye ntimi ntwitwa free no ho but car what team said your team pa de ne ko bulletproof de ne ko de ne ba no ono ani bottom ska we na che papa ne dwen man no John Dramani Mahama ye to abawie 2016 ore ye no mo hwe mra a wo hyehye to ho obeka kire Ghana se Ghana fuei Vice President's Lodge mefa mpesa mefa ya media munna ya manimsam wan fere esa tro letter kra de brain people for say monfa mame o man na japade no abesom 4 years ma di president mefa abo me bonam de akofie di ewuo waba bese ade o bese no enti wa wie no okwa wo fa man japade e na Ghana fo sorry say he ehe ni ha enti ba won sa ba biem no na wonim pa ye to 2016 aba wie no John Dramani Mahama na onim pefe sel obesa aba 2020 obeba no onim enti dan ko je president vice president de anyway a enka 2020 no obaya no one Jubilee House na ko afa